Khasi bangin simi ka Hindi mo. Dan amar pat ngayo kata ka jingkeng ban ni pa mo ni imju ong ni wat puli kata ka Hindi language ka lang ka Bombay ni ke ipa iken ni pa Hindi language mo ka lang ko ka tien kum ki di Khasi ni bon ki tien ta ka lang tang ka tien ni bangin kran kan om de bangin ken ni kan yam ni ke Hindi kan ban Thoh na ka tien bangin Thoh ka kan yam jang ki prio di ipa ju kan hi kai ngaro dang ret kuno kan ka Hindi dan ski kelas tang ban sekolah ban kan Hindi dan ski kelas tang ban bude kan mati suka Hindi ini juga sang ban Thoh iskat ke jingwai na ban kran be ipa lak be de na bar jaga ban istu Buat nomor ba, duduk nang red ngara ipai la pas kali ni pok ke KB operational school. Dah pok KB school kade ka Hindi kade ka compulsory. Dah pilih KB school means ki hapan nang ke makan Hindi. Nomor pun sing giju pen hikai be da ka tien Hindi kan. Dah nang Hindi ka kamjin jai ni macam ko ke ka war ki pen so ko. Dah speech ki nang to pat ilas dang la open ban ni so ko pen tien Hindi kan. Ka Hindi ko lang ba dah fikran ka kamsok. But kade ka pa Thoh ka kamjin jai. Nama Hindi ki pet ki grammar ya ki sentences ka bet ni tapi kran pa da fi sekolah ki prio ki masuk kran lagi tu di kentian ke bagi kran barabuat ka kamsok banyak Thoh bantu Hindi ka shamjin ya hari hari manta nama pa kidan ki buat nama bangam dei tengrai bahasa Hindi jadi kan Khasi ka Hindi ka ditang ka ka language ka baat dan nama pa ka Hindi ki buat kita bet ki bala ala tengim tip ka mut iu ko ka jing mut iu ko nama menta bat nama pa kalau ben kada develop country ngila yo ki Google bangila ban translate jadi ko po bang crack ko kidan ki buat bangam la bat ko Thoh dengan solution da ngila Google da translate itu ha ke English dengan sa person pat ko mani ni apa continue nanti kan Thoh ki brio buat begitu ang pakai Hindi kan ka bajinjar Henry da fi persang ba da fi minat ban kran ni ko ketian kan dolong ka bajinjar kadan kam tang ka do anu jang pi kan pa hadu kat no fi kwa ban tip ya ko ketian mo na bala da la dan la ka do anu ro fi kwa ban tip ya ko ketian ko kam ka ba ku no ba ti la bi kam sok ni pi ka kan ni shukwa ka jipi ti jama na ba ni gari Khasi ni iba kini North Eastern State ni wa ni na ba North Eastern State ni iba baro kita Hindi lekin tip la Shaphang ni North Eastern State ni kibre ki em ki ba kuno tang kali Khasi ki kibre kun tip ha Shaphang ni Khasi dan ko bala dang nang ban kan Hindi minat ha kan shukmat ngala kan ban Thoh ki ko ki Shaphang ni Khasi kan da Hindi ba ta itu ki bai ki tip ya tin Khasi ki la ba kan kibre na Hindi Nata ada degree tengah akan cuma bagi DMA Papua New University. Khasi ni tiap ni campaign try pelajari di bawah tempat sama. Kalau dah ni dia ban persang bat dengan tiap Papua ni dia ban pelajari campaign try dengan dia. Dia ban you ban cepat dia dengan dia. Yang dia bat dengan Papua itu dia betul dia persang ban dengan dia. Hindi bagi kendi ketin dengan senior. Kalau kendi ke senior ke pembangunan Khasi. Ni kalau tangga ketin ke bagi sesuatu Hangi mabangi saha ka kami kaya Khasi tribe dah hangi yuan ki SD dah kepuan opportunity maka kam opportunity ki ai show ki kena lagi di university SD sama kiduma pat ki bakuli ka Hindi dah bansi ki halan ai kuno ikiwai ka dari sepat dah ko apa pan ai di ai banten mi shukmat ki kena Khasi la dia ba kim sangan kude dari kapten Khasi ba ki brio la dia hite ki kam harga kala dia om ki dia Hindi. Bukan semua. Sa aku nak di Khasi, dan juga kami kata kita baik kita nanti. Dia kumpi beliau pak ini dengan bersang melakukan lagi language ni Hindi ini kan kuat pak lagi language ni, lagi kentian beli kum kapten nanti begitu. Dan nama hati Khasi kibun ki SD ni. Ya, tema kita nak buat kuliah ke Hindi. Jadi dunia ki beliau ki buat kamu ada ki badan masyarakat, ki SC, ki OPC, ki general. Tengok ko apan item man pada ki ajin kan man ki nak lagi, ba kan persang kan kuliah ke Hindi ba ki kena jani ki SD jani ni ba ki kamu harus state lagi ko. Kaji amu jumlah kan baik pangan pendat ki jin kuliah bawa ke MA, pangan pendat kuliah ke PhD kan habang lastang ikut sen ki pun ki job pun ki ban ki kai. Tengok ko ba
hakali ka ri khasi lagi bakwa ba kum manga example dan mi kan bani pude peaceful TV Central School marbon se kuchi icon ni video bana ba tengok kwa ba ladang la nang he lade ba persang dan buat kam kata isnong lade state lade